Ubaya kun nagashap ke United Democratic Party uba Robert Jun Kharjarin ularem ja buram lut habaro khat South Lihi constituency nalor ki constituency badan MDC hak baka UDP bat ke HSPDP ki doni hak baka UDP bat ke HSPDP ki don ki MLA nak lihat ke badai ke constituency jung presiden ke UDP youth wing uba Kerman Shela baru MLA ke UDP ke yo tang 1,000 tam bat sya tam kuput hadu khatsan 1,000 vote AA hak VPP ke bayo khatsan 1,000 tam namu ke yaw ke badan MLA uba nujor ki sungo ke UDP ke yo tang pras pa ar kat ba ke VPP ke yo khat ar 1,000 tam kumju ha amlarem ke UDP ke yo tang ar 1,000 tam kat ba ke VPP ke yo khat hanyo 1,000 tam hanong po ke UDP ke yo tang ar 1,000 tam kat ba ke Congress ke yo khat we 1,000 tam nang ta ha West Shillong ke UDP ke yo tang 1,000 vote kat ba ke VPP ke yo san 1,000 tam kumju ha Soyong ke UDP ke yo tang khat khandai spa tam kat ba ke VPP ke yo hadu khan riu 1,000 hamau plang ke UDP ke yo tang khat we spa kat ba ke VPP ke yo arpu ar 1,000 tam hamau senram ke UDP ke yo khat sau spa kat ba ke VPP ke yo khat lai 1,000 Hashela ke UDP ke yo tang khat khandai spa kat ba ke VPP ke yo khat lai 1,000 tam bat hamau karwat ke UDP ke yo lai 1,000 tam bat ke VPP ke yo arpu 1,000 tam hamairang ke UDP ke yo tang pra 1,000 tam kat ba ke VPP ke yo khat 1,000 tam kamairang ke de ke constituency jung presiden rang ba ke UDP uba metba lingdo hamau that rashan ke bade ke constituency ke HSPDP ke UDP ke yo tang pras pa tam kat ba ke VPP ke yo arpasan 1,000 tam haranikor ke UDP ke yo 1,000 tam kat ba ke VPP ke yo 10,000 tam nalor ki constituency